Aduh ya Allah, nguning sampean. Cianjur. Nguning. Napa kasa? Gempa. Cek Romai beli. Romai beli. Ide nasalal adab amat tali wassaleh ego. Nalengan atoro nadab karo si juba si topas. Maki si bagus lo beri hulu. Alhamdulillah tambur lao cek Romai nganikah nyaman ngeneng. Saya ku tak teki dia. Membaka ger di atas tepukan. Ini anak-anak, duh nyaman juga tuh sambil ni gua happy wah. Cuman condos segala. Aduh, tujuh ekor seh. Saya ku tak jangkolang kau bagi aja. Aduh lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada engki anak apa mirengga bersambian Cianjur gara-gara gempa maksiat mulolo muna jalanan malam numpak sepeda motor ebeng kiri jalan reng bini mulolo nyetop banyak maksiat mulolo teti adab ipatoron bi Allah muni jida bani adab kisah ujian karing Mekah mantar bani adab jida bani gempa banjir motor nyar tompes tetireng tambur lao mun ngobu motor je nyar tako ajalenan ke sorbet je pakai temun banjirnya nyongku mele motor yang adigu lagi jang LGX de mode engki tapi makan ketemu dengan benjiri nyanyo tak apa-apa tak pati sarah tak pati eman keng tak pati eman anapa cekun cero ke argene 135 mau nyar pas 700 500 semiliat pas eke beka sorbeje ki beka Malang Malang benjiri berin Malang Selatan lo berhi motor tetitore yang tambur lao cebu ambu nang ke pengajian engki kelai pen beri bau singki tah lilingki rahaki tau ke bau si tak bisa jadi si bisa rahaki Allah kirim la ilaha illallah la ilaha illallah nun kelenun kalimah la ilaha illallah abdina ben adunan macam la ilaha illallah buku catatan nikah ke mujib ni ale gula bungsona nikah kan koros ngara tak medu bunga sosok ngara mereka kedua engkau duh lah tanggimungan pokok mun kiai makin nih sehari semalam mah tak odi to mangah engki oh dia ini konoreng menuju ni baju sebadan orang ngunceng ngapi di buruh morsongai samangken kau benak tambur lao tak odi unjangan melolo mangkat melolo menuju ni baju keng menuju ni tak baju telenya reng mate eta tangke mengitong ata nemu menuju ni tak baju alhamdulillah maka dari menikah mun kelakuan bagus tore lakone cebu ambu banyak sedekah banyak alaku bagus jaga aja lebih bejeng sengak je tobengin kelakuan maksiat sengak tambur lauk ko bener tengah jewin musibah ungku Cianjur musibah ungku Jeroma tingkat 2 tingkat 3 balik
bi gempa lobar beni kerja debu idza nasalal adab amma talib wa salih nalika turun adab beni karo secuba siapa tompas makin sebagus lobar karo secuba muloloh siapa tompas tak napa sehingga sebagus teli huli ben adab pendenan engki bakro salah kutu semulolo siapa terus ben adab salah ku cuba salepen engki pendenan mereka jarang makin sebagus lobar lo karim lo rahman tetih tore reng tambur lao pong ketemuan ben gula babenya asadeka ila gila tetok kabeh ngaginika lepas beki ke gula kapi sedekah kiai ndak tindak bagi mengkon yang tanya aki ben binin ini mbak pesen gila roka sesa kapeng ada bagi kapi beko kasa kage bedwi tok karami reng lake burna reng bini burna pese aro tengeng li sambil apa nempe ngarai kere mayong kui ko tahu Allahumma salli ala Muhammad reng lake burna reng bini burna pese mas cek emas ika kalong mun temu reng bini sekut gule kuk ke benah ketamberu kagardu lep salepan reng bini kalong jerat juga karo ika kalong terus reng tiga jalan ika geleng ya Allah tiga jalan krengseng pupan doy ko biun tetimon reng bini mul je amin ko bu orang bini apa lo bu iolog amin bu sinyampit ini sah aroma tak nyampit sekali dah. Bu reng bini mulja amin bu babenya sampean baca salawat ke Rasulullah lillahi babenya bu sampean umpamana jematan bini lah mangkat dina benda bensidina we sampean ngumbi tenggeng sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abalan cebu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyosoi bini nyosoi anan bu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa sabu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abulong belage nabu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cebu ambu mit salawat anapa ring bini mun kita arabu Rasulullah paling enak paling muda paling tade arkeuna sampai Sayyidina Umar bin Khattab ki Kabirah radhiyallahu anhu ki Kabirah ki jahiliyah nurut tradisi jahiliyah andi anak bini pendem ki diodi reng bini mun datang kotora ki cuman kita ada Rasulullah kita kalam dunia Rasulullah datang kotora reng bini tetang ke iroman ben selake isa bailem malas eke ben selake por kelap ni kan sumpah palan tade kelapan engki mangkana reng bini mul amin le coma berjomana di samping kemuliaan reng bini ni ke bede kekurangan nah le kekurangan ni ketak mantan anyar tak mantan laju pasaper parido panerima syukuri nikmat Allah engki reng laki pacik nyapura naga bini nah apa napa pula nah
di samping kamuljaan reng bini ni kebede kekurangan nah panapa kekurangan reng bini kekurangan nah muni belai malah nah muni kikir manglo buruk moroka kikir kocak ngocak paenga maenga selake sekecap sebini telur jus tat beda tade maki bini iki ai selangker wow pada lillahi bade binin bedwi anyanyi tapi si laki korido sabar niremah nyokore nikmat Allah nyapora kasih bini berokah tak berokah aben berokah pakaje aben binina umurah rizkina nak potona lingkung na melu berokah na kapi di samping berokah binina Aro agak digula porkelap nempuan benpian kini yu tinggal jalan malah ada kok tinggal kelampian tus meletus tak itu medemen apa sih temu cek meletus di bein deh gula tak kerok menyunceng ke kantor bitan nali gula yunceng ke tibi menyunceng di semenep gule yunceng ben bini yunceng ke kepora bejeng maurib berjemaah mari bejeng sunat kalak tanang ben bini siom nih reng bini soleha teti reng bini mana bejeng berjemaah kalakena mari bejeng sunat kalak siom tanang lagena lebih-lebih tepan ngandung siom tinggal lahir tahu saya repot, tahu saya ke dokter, tahu saya ke dukun, jelurut langsung keluar. Amin gua. Amin Allahumma. Apa? Kan bercerita. Ki bede mangkin ngara, ki odi oringa. Ego bentengah. Ka Mekah, sareng Ki Muhammad Rafi'i Baidawi punya Nyar Timur. Pernah tahu nyium Hajar Aswad. Malarat mak nyium Hajar Aswad. Pun mereka tahu nyium Hajar Aswad sampai bikai periksa nih bu kenapa kiai mijai gampang nyium Hajar Aswad orang periksa kiai beda ngusung abdi beda ngibe napa lakukan sampean jompon jadi pengajian kisah kiai dia pun ulama dia pun benda wah siapa datu muntro gampang nyium Hajar Aswad tinggal Mekah lagi laku sium kapan datang pengajian biar tidak apa kuleran sium biar tidak kiai siom baka ke Mekah nyium Hajar Aswad melolo tetimbu mentero gempang hati lahir mun ngandung lepas nyium lagi na melolo abeleut tak kayak ini sering bele mun ke Mekah umrah kan bakat jalan ngubu sape boy dua apa kan dengar aling dia dapat jual kebaga Mekah je lagu bu sape boy semakin beres apa lagi beres alhamdulillah mantra terus beres mantra terus barokah aduh tetan gule kisagen sape karo kaun jengan ini ada naptina berde sape datu naptina nangenai langker jadi ngaki naptina pah beda orang gibain seputon pahay berkira kaptina nuna dua anak kiai bini na sake punten kiai anan sake benih kiai le saya rasa sake sape kiai gula ngocak pupano ego juga apa ya kan tuh kena sape saya putih bi gula Allahumma shalli ala Muhammad pidato ulanya share ngubus nyoro ngubus sape munan di PCB gule ben bi pendewa esroki baga Mekah Madinah esro haji esro umrah engki teti sampean
sampean munan di sape jual umroh bu haji lah pak berapa puluh tahun nak kisi mangkata tadi umroh muna umroh cepat ini alhamdulillah bahkan bu kebela kemantaranyar bu nih terus bu terus dia genceran amal genceran sepada ben haji ben umroh terus gula tatanya kelakian gelu tatanya kabinian bu tersampian bu teruan dia amal genceran haji ben umroh terus embu mun teruan dia amal haji ben umroh mak kita haji ben umroh derema minta kade kasih laki Angku lillahi tak yang ni serai kepada tulus makin bupan tu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad engki keng tak bisa munreng bini malah malarat arapa bolana ceremin na jua engki na pupuntan ane kanon gelanon kisuman sidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beda sahabat abini tepak garing bini cereme bengal boh pas selake kasa ngoca aduh mak tepak garing bini de iya cereng kot abini terus tenteram terus tenang dari macam keluar pas epa buka ben Allah buh entar ke sidina Umar boy nyari ceden keluar acelon soko dari Jombor ke dalam sidina Umar acelon soko karena sepeda tak ada lambe on terang-rang do pak aden dalam sidina Umar itu sidina Umar di karami rame kenapa sih tamunya biar cender keremang kerenang Sidina Umar dengan tabu debu sekali padahal Sidina Umar bin Khattab sahabat kedua dari Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma paling keras sahabat maring kafir kuris setataku Sidina Umar setan bener cintaku umam Sidina Umar terada timur bahwa setan bener cinta pak rampak bahkan nilai Sidina Umar celeng baburu tapi mun kerajin neng tabu debu sekali pah ngotak si tamui le mage saran ben si tangendi bengkerowe pas abeli tiga ni masjid Umar yo laten cabeli dana mana di parlo kangko abeli kita Umar aku lo masjid Umar periksaan masjid Umar beda apa ya matur apa karena masjid Umar matur apa abdi nabi nih terus tebak gereng bini jeremi bengal masjid Umar pas pengarana matur keajunan tinggi pada nak maga saran keduna ajunan pada bu Sidina Umar iyalah kare dari rumah jalan keluar Sidina Umar cong nih gue leban sampean sebagai orang laki cong kadinto engkau ben kakek ring laki setunya ro cong sama boy sukses gara-gara bini na cong amin amin Allahumma jadi dari rumah jalan keluar Sidina Umar mun ketemu benereng bini ngajir ya oh bu kebaik bangunan anak genjeren jaban laben gandeng tampur lau larekan radio rosak dari mana radio rosak mun kene najen raja patena lan mu tewete jadi dari mah entoron betul beton radio rosak itu betul beton tala mati dibi reng bini reng bini deng sabareng ke selake sabar teh ben laben tinggal lesok dalam butibi tinggal lesok butibi pas masuk ke kamar pasong ke kelencak pas gentang ngerok talanya manung ke go ontong tak ontong aman tak aman nyaman tak nyaman seneng tak seneng alhamdulillah manderen amanah manteran nyamanah manteran salamatah
mantaran teka hajat sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Ampun sekadin toh duhur ampun mun beda pamator bener murni kebenaran dari Allah mantar manfaatah mantar barokah mun beda pamator salah lopot ben kelero saboran disibung batasah sekadin toh hadana Allah wa iyyakum ila aqwamit tariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.